Assalamu alaikum, anlaysizlar dostlar. Sizler men qayerdan görüşüp atkanızga quvonchtabыз. Bugun surançlar boyunca Elmirbek Imanaliyev agabızdın Aruz attım attı çıkarmasını öğrenöbüz. Ashat Musabekov'dun atkarısında geçirsеңиздер керек. Бүгүндө 3 чыгарманы тандап койдум эле, ошолордун ичинен ушул Aruz attım attı чыгарма жеңип чыкты. Эңкеде 3 чыгарманы тандап коем, андыктан өзүңүздөрдүн активдүүлүгүңүздөрдү көрсөтүп, тандооңуздарды жазап бериңиздер. Эмесе, чыгарманы баштайбыз. Бұл чыгарманы 4-нчү томдон ойнойбуз. 4-нчү томдо ноталарын жайгашуусун буга чейинки сабактарда үйрөнгөнбүз. Биринчи кылдан си, до, ре, экинчи кылдан ми, фа, соль ноталарын басабыз. Ортом кылдан чыгалабыз. Ля нотасы комуздун көйлөнүшү ми, ля, ми ноталарына көйлөйбүз. Эмесе чыгармага киришебиз. Чыгарманын жартылышын баштайбыз. Ми нотасынан үстүңкү же астыңкы кылдан алып койсок болот. Mi, la, do, la, si, la, mi, la, si, la, la. Dahil jawab. Mi, la, do, la, si, la, mi, la, si, la, la. Anlayın koduz. Mi, la, do, re, si, la, mi, la, si, la, la. Dahil jawab. Mi, la, do, re, si, la. Götürüz. La, do, mi, fa, re, do, si, do, si. La, si, do, re, si, la. Mi, la, si, la. Daha jawab. La, do, mi, fa, re, do, si, do, si, do, si. La, si, do, si, la, mi, la, si, la. Mi birinci kupletli girişiyoruz. Kayradan mi notasına. Mi, la, si, do, re, do, si, do. Her cevap. Mi, la, si, do, re, do, si, do. Dair cevap. Mi, la, si, do, re, do, si, do. Ne gördünüz? Re, do, si, do, re, do, si, la. Dair cevap. Re, do, si, do. Re, do, si, la. Hayır cevap. Re, do, si, do. Re, do, si, la. Andan keyinki götürüz. Do, re, mi, fa. Mi, re, do, re, mi, fa, re. Dair cevap. Do, re, mi, fa, mi, re, do, re, mi, fa, re. Ne götürüz? Fa, mi, re, do, si, do, mi, re, do, si. Dair cevap. Fa, mi, re, do, si, do,
2 өтөбүз. Ре ми фа соль фа ми ре ми фа соль фа ми ми дээржо. Ре ми фа соль фа ми ре ми фа соль фа ми андан кийинки до ре ми фа ми ре до си до дээржо. До ре ми фа ми ре до си до андан кийин өтөбүз. Ля си до ля си до си ре ля си до си до ре си ля 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 си до ля си до си ре ля си до си до ре си ля Eğim başlangıçta bir çek böyle. Окей достор, ушинтип бүгүн Ару затым аттуу чыгарманын агымызда чертилишин үйрөндүк. Жана айтып кеткендей, эмки чыгарылышка да 3 чыгарма тандооңуздарга коюлат. Активдүү үлүнүштөрдү көрсөтүп, өзүңүздөр жактырган чыгарманы тандап бериңиздер. Эмесе кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар. Аман болуңуздар.